for mema kwaba edeba Adom TV dwumadi we ye Nkuranhyensem emre adwumadi na me ametedwamu a me dwumadi ho chiame woni medin dada Apostle Dr. Nitekotego utwa de chiawa na Nitekotego ameje oso ya na medwene nia awurade ayo na doye ne papayo ne humobro ne enkwa ode a che mekwa sese mede mekra nyina eyi nyankopon aye ma we susu nya opaabo na dai se wode wo kra onipadua ne osunsum ebeda nyankopon ase ne na ase ekura me no mienu a na meda wo susu ase se wode wafidi ato a ene nyame no be kan ma to ne din the factory of life. The factory ye ka factory a unyina mu nim dada baby a emfidie sisi ya yetimi eye nioma mefa nse watch ebo mi watch factory mefa nse shirt ehye mi obi a designer or the factory lens ehye mi she said there are factories that are producing things meaning baby out here be a TV a hwe factory bi na yoye but what dwene wan say wa mu wo factory. All of us have a kind of manufacturing factory in our lives. Make our them say factory be here. Factory wo you manufacture your life and your dreams through what you put on your mind. You manufacture what you get in life, your dreams and your desires from your mind. Your mind is a factory. Wadwene eye baby a wosusu nioma ho ehye nioma na enema ebemu emamo. Your life today, your life tomorrow, your life in the future, and even your life in the past are all products of your mind. Hwe adwen bia wo badwene nya wodwen ne nura ene one de abadwen ne ene wo kina enti wabrabo a wo boyi nkohwe benkum hwe ni fanhwe bonsam emfo osoro onyame de wo pe amaw ne ehia ne se bakaze papa ma wo pe me gina ma brabo so na pe me gina ma adwene pro so na mentimi ntua na montu a ewo adwen papam se de tie bia no wa brabo no ne susuanso enyina so ene adwene a wo dwene. Life is not promised to be easy. Ababo enye better. Marriage is filled with conflicts. Our dear we interwantawa wumu. Learning calls for sacrifices. Simple school and jayo. Working also calls for abiding by ethics and policies. Adwuma we obaya adwuma no atumpon a ye won hihhes de bi esa wodi so. Enti abrabo aye boy bi aniwa eye totin a eda ho said am na mafoka no falasa. Minti saka said that or said da ho fala da bi abrabo aye boy no emre bi wo ha ebobaya dine abrabo aye boy no emubaya anyonyono. But what will carry you through life is the kind of mindset you maintain in difficult times. Indeed, it is not easy to stay positive when you have lost your job. No kre enya ade abagro anase easy. Say menya adwuma ya wo say menwi positively. Say ma wari atete apansam wo say me de menwi adwempa. Say empo menni sika wo so menwi adwempa. When my marriage is threatened, how can I take positively? Yes, life can be good and happy, and life can be bad and sad. The secret of a good life, the secret of a happy life starts in the mind. The ahintasemo a edi yedi eba. Ahintasemo a ema wawade mu yede. Ahintasemo ma wadwuma utimi eni yie na ekoyie na onya abasobode. Ahintasemo a ebema wade sua akototin. Abraba wo boyi wahintasem ene adwene a wota adwene. Your thoughts and your attitude. When positive attitude and thoughts play a major role in what you get in life. Adwene pa obadwene ni emfoni abetwa gu wadwene pono so ene ensem obeka kire ho obi ni ho otimu ono eno ene mama abrabo akoyie ana abrabo ate. Yes, it is not easy to maintain a positive attitude all the time. Enya meresa se oni be mate na onfa empo enidie ma wo na otete wo. Ena woni obate na ono so mfa nidie ma wo na ono so etwifa wo so. Ya na a bed ni se beka se badwadwen papa. But samre no a ekosa no ena esese wodwan pa
It is in our moments of difficulties, it's in our moments of challenges, it's in our moments of frustrations that we need to gather the courage and control what is happening around us by thinking positively. Negative thinking creates disasters. Negative thinking creates anger. Negative thinking creates sadness and worry. So one you know pa na osusuye nyina ye osusuye asabe ya bo mfie osusuye a hye so osusuye wo adwen pro so na menya na meye no menya na meka no we onsem fata sa adwene no a wo dwene no ebe ma bufuo oyewudie ni empo awerɛho ahye wo krama enti ya na wahwɛ nneoma a wo dwene ho na ɛhɔ na ɛyɛ wo factory a wo di produce nneoma. Positive thinking is important in difficult moments. Make a was sorry as a brabo nkoyi. Make a was sorry as a bibia basa. Ni te ko se dwadwene pa ane. Se mre mu wona ese dwadwene pa obɛkae a maami bia na me kire wo se na moja etu no emfie dumienu. Ya na odno ho tete mi de me nsem fata me ko nipa mu ebesere me ho kankan ebepamo me na adwen odwen no na aka na hye. Na dakuru bi en wote se aginkwan namba bi o se na de he se ebeka se me ho bon se moja ne begu fom se de metene me nsa ho hadwen pa metene me nsa akire krachi so na me ho beto me. When she thought positively, she ended her problems. Odwena adwen pa no o tre ne nsa no aginkwan ka kire se tumi bi afimi mu en o se wo gidie na age wonkwa gidie nyina so ene adwena wodwene enti wo mra ye mu no wo bre mu no manwira adwemfi na waye miye na brabo ye o na we de me ko ne san ye o na ohia ye o na me adwuma mebre o sa adwen no na beka wa hya kosi mra webre empo mrayomu na adwadwen mpa. If you let your thoughts become negative, you let despair pervade your mind. Despair matoba matosi enye, and this will not help you in any way. When you face problems, obstacles and losses, you may feel that you cannot do anything about it. It's a lie. So how na bebrese betowa ya na ese wontimi nya ho hwe didi ka betimi ane se obekọ adwen mu no adwen adwene pa susuye papa na ekenya awo na hye wonkran na wetwa na montuo abusua aha na medu besie ene day bi sa onsa adwene be na medwene adwene medwene na beka me akomanim adwene medwene be hye me nkran adwene medwene be mama kakasapa adwene medwene be kenya me mama ya ne papa adwene a wodwene na wuhia wadwene ene babia abrabo susuye ene ne sunsanso efiri enti ne de meja ha me ka se dwadwene pa nyatenka pa etu na montuo papa mama me na emrante ase eye Enoch cameraman na me na Frank sound na me na MC afo ase me na lighting na floor managers amo Adom TV na efe me na me producer Randolph na eja webe kampedu me da munyina ase onyame nhira munyinara wo a onya mra hwe me de na me ka kire wa ne se woni onyame entina ana meja wo idi am yeso eye ni tekotego.